Muraho neza abakunzi ba Dukasa Flora Discovery, ni Alice n'ubundi kuri kamera, nishimiye kongera kugirirwa umugisha wo kuganira namwe. Nk'uko mwabyumvise, hari amakuru yari amaze iminsi acicikana avuga yuko Corneille Nangaa yitandukanije na AFC. Ni amajwi yagaragaye kuri RFI, amagambo akomeye cyane, ariko ikigaragara mu by'ukuri ni uko bigaragara yuko ari bakoresheje AI cyangwa se Artificial Intelligence. Mu by'ukuri muri ayo majwi byumvikanaga nk'aho Corneille Nangaa, coordinateur wa AFC, yicuza kuba yarashinze AFC, akaba yarifatikanije na M23 bikaba byarateje ngo impfu z'abantu benshi mu burasirazuba bwa Congo. Hanyuma rero akaba yabuze amahoro, akaba avuga yuko ababajwe cyane, umutima w'umucira urubanza, kandi akaba yemera uruhare rwe mu kuba abavandimwe be b'abakongomani barapfuye mu burasirazuba bwa Congo. Akaba avugamo ko yitandukanije na Perezida Kagame, perezida w'u Rwanda, ndetse n'itsinda ngo ry'abicanyi. Akaba ashaka mu by'ukuri gukorana na perezida wa Congo, ubwo ni Tshisekedi, akaba yifuza gukorana nawe, akaba yumva ashaka guhindukira agakorana na perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ubwo ni Tshisekedi, mu guteza imbere igihugu cyabo cyiza aricyo Congo. Akavuga yuko yitandukanije na AFC, yitandukanije n'amabi yose akorwa, yitandukanije n'ikibi cyose gikorerwa umukongomani, byagizwemo uruhare na leta y'u Rwanda ndetse na M23. Hanyuma agasoza agira ati, ndasaba communauté nationale na internationale, ndasaba abanyagihugu ndetse n'umuryango mpuzamahanga muri rusange imbabazi, by'umwihariko nkaba nsaba perezida wa repubulika imbabazi, arasaba grâce présidentielle, kuko murabizi yuko yakatiwe igihano cy'urupfu. Murabizi ko hashyizweho n'amafaranga azahembwa, miliyoni 5 z'amadolari zizahembwa umuntu uzagaragaza aho ari, cyangwa se akaza afite igihanga cye mu ntoki. Ngayo nguko. Nyuma rero y'uko ayo majwi asirikiye, AFC, umuvugizi wa AFC Laurence Kanyuka yavuguruje ayo makuru, avuga yuko atari byo, ari ukubeshya. Ariko birumvikana n'umuntu ubyumva gusa utabizi ko AI bikora, wagira ngo niwe wabivuze, ariko ntekereza ko ari voice over bakoze y'ijwi rye, hanyuma igasoma script bateguye. Ntekereza ko ariko babigenje, ariko kandi ikigaragaza ko atari byo, ko atitandukanyije na AFC, ni uko nk'uko mubibona kuri iyo video yagaragaye ari kumwe na equipe ya AFC irimo Laurence Kanyuka n'abandi batandukanye, atembera n'amaguru mu mujyi wa Goma. Urwo rugendo yakoze rw'amaguru atembera mu mujyi ndetse asubira ku biro bye, rwari mu rwego rwo kureba ibijyanye n'isuku mu mujyi wa Goma, kureba uburyo kibubahiriza n'iyubahirizwa ry'ibidukikije, ndetse n'uburyo ki bagiye bakura imyanda, ibirundo by'imyanda byari bigiye birunze ahantu hatandukanye. Mu by'ukuri ngo byakozwe mu rwego rwo kugira ngo bereke abantu yuko M23 AFC nta kibazo bafite, bameze neza cyane ko rwose murabona ko agenda asuhuza abantu abakora mu ntoki,
aho bishoboka, ntacyo yikanga, nta nkomyi rwose. Ariko kandi mbibutse ko uru rugendo yakoze rwo kureba isuku mu mujyi wa Goma bije bikurikiye umuganda wakozwe ku wa gatandatu, wari witabiriwe n'abantu batandukanye, ariko by'umwihariko ku ruhande rw'ubuyobozi. Uwo muganda wari witabiriwe na Vice Gouverneur Manzi Willy, ari kumwe n'abaturage batandukanye, wari witabiriwe pe, ndetse hari hashyizweho n'abantu bitwa ngo Brigade d'Assainissement, abantu ubwo ni ukuvuga ngo bareba, ngira ngo bashinzwe isuku mu mujyi, ariko kandi no kureba abantu batitabiriye umuganda bakabakanira urubakwiriye. Gusa birasekeje kubera yuko abantu bagiye bakritika uwo muganda, kubona guverineri afite umweyo mu mujyi wa Goma ni ibintu bidasanzwe. Hari n'umugabo umwe nibagiwe izina rye ukina komedi, nawe yavuze ko ari ibintu bidasanzwe, ati ni ubwa mbere mu mateka imyaka yanjye mfite mbona guverineri afashe umweyo mu mujyi wa Goma, ni ubwa mbere mubonye duhagararanye, byari ibintu byiza. Ariko komantere z'abantu banzi b'ibyiza ni uko hari abavuze ngo uwo muganda wakozwe ku wa gatandatu, muribuka ko n'ubundi no mu Rwanda dukora umuganda ku wa gatandatu wa nyuma w'ukwezi. Byarahuriranye rero, hanyuma abantu bakunda kuvuga batajya bagira ivata mu kanwa, bavuga ngo nacyo ni kimwe mu bimenyetso bigaragaza yuko M23 ishyigikiwe n'u Rwanda, ngo ni abanyarwanda bagiye gukubura Goma. Mu yandi magambo, AFC ibikorwa byose bikorwa i Goma, ibikorwa byose bikorwa mu duce twafashwe na M23 byose ni u Rwanda. Birasekeje. Noneho mwibaze mu by'ukuri, isuku iba mu Rwanda ushoboye kuyikopera ukayijyana aho uri, bivuga ko u Rwanda rwo ruba rwaje gutegeka? Ese ni ikintu kibi? Murebe kuri aka kavideo ibirundo by'imyanda, murebe umwanda bari gukubura, murebe aya makamyo bari gupakiza imifuka y'imyanda babikura mu mujyi wa Goma. Noneho igikorwa nk'icyo gifitiye akamaro abaturage, bibarinda indwara, bibarinda ibintu byinshi, kuba ahantu hasukuye, kuba ahantu hasa neza, kuba umujyi wabo ukeye usa neza, kuba abantu batozwa umuco wo kuba batajugunya imyanda ku muhanda. Ibyo byose kuko byakozwe, ngo ni ikimenyetso simusiga ko M23 iterwa inkunga na leta ya Kigali. Shame on you. Birababaje, biteye agahinda pe. Ngayo nguko. Urumva rero ko leta ya Kinshasa iba yakoresheje uburyo bwose kugira ngo ice intege AFC cyangwa se M23, kugira ngo iharabike. Mu by'ukuri hari abantu babyumva bakumva niwe. Mwumvire ijwi, murahita mwumva rwose ko bigoye kuba watandukanya iryo jwi n'ijwi rya Corneille Nangaa, ku muntu usanzwe uzi uko avuga. Ariko hari uburyo ki AI nyine ivuga izina rye, uburyo ivuga M23 ukabyumva, kandi ibi ni ibintu bibaho bikorwa rwose. Congolaises et Congolais, très chers compatriotes, moi, Corneille Nangaa Yobeluo, me tiens devant vous accablé par le poids de mes fautes et consumé par le remords. En créant l'alliance Fleuve Congo, en m'alliant au M23 et en acceptant le soutien du président rwandais Paul Kagame, j'ai trahi la nation qui m'a vu naître. Ce choix funeste a semé la mort et la désolation dans l'est de notre pays, coûtant la vie à d'innombrables innocents.
Aujourd'hui, je prends conscience de l'ampleur de ma trahison. Les souffrances infligées à nos frères et sœurs sont incommensurables et j'assume une lourde responsabilité dans cette tragédie. Je me désolidarise totalement du criminel Paul Kagame et de sa bande d'assassins dont les actions ont plongé notre peuple dans le deuil et la douleur. Je demande pardon du plus profond de mon âme à chaque Congolaise et Congolais. Je supplie la communauté nationale et internationale de croire à la sincérité de me repentir. Et je sollicite la grâce présidentielle afin de rentrer et contribuer aux côtés du chef de l'État à la reconstruction de notre nation. ngayo nguko reka mbashimire nawe utaha.